Pilano Katangkai to no Kulumu, Dai Tiniolo, Pai Manzaknai, Joto Media Channel, Takute Bukuk Suno, and Borok People Human Rights Organization in rokno sakha dai lamsoko. Ang Pilano ani sinimung renai, ang Sunil Debbarma, Borok People Human Rights Organization ni Secretary General. Ani ganawo tongo Takuk Sunil Debbarma, sini Central Executive Committee di member. Dai yagra fasing tongo sini Takuk Dosro Debbarma. Ang rokno jotono sakha hambai lamsoko. Ini rokni nakukma jorano Ozrawo nahanani nangmani klai. Norok jotono saimano hangai May talo 19 May sini Central Home Ministry by kaisa notification o ongkhorjak eba saklaijak a notification o balaikai sini Tiprahani eba sini Bharat hakotoni bagai abo a notification balaikeno wan sujabek ko te abo balaikeno o jorawo nangkuk tongmani bagai Home Ministry abno o notification o makai. So Borok People Human Rights Organization 7 July 1994 asayoซึ่งsino organization asai fruni simino Borok ni manthai especially indigenous people rok ni bagai khorang ti soi phayo te obo hakino sini Tiprahani sini hani busa Borok do hani bagai जों sini manthai shokthai obonor gui जों kok sai tini o jorawo जों balai ke wan subject mai kok ke Tripurani human right no kok no sana khang ke oro human right violation bahai ke inkha aboni yakung yarung dumungno जों serna khang ke abono sathai tam hingke जों a life mano dumungno जों mention khaya ke abo sini tini ni je program panga ba o notification abo meaningless ni ang tin saramu sumani hikai Tiprahani jotni slai burning issue aba problem ni yafang hingke abo father hani borok sini hawa hapai mani sini hawa father ni borok hapai mani sini ari sing saimano bangladesh hakotor o ari amsai mani bagai sabduk marumui sini Bharat bocho bro lamsaya dikhai gobang ma hapai ka ngai aboni hapai mani hapai te sini Tripurawo emon ekta jora sopai ka जों दाबो बर्तमानो sini population 31% जों सहैया होयरे जों भारत बाय हाबमानि सिगां sini population दंमोननि 90% ने above जों दिनै minority ओके ओ minority जे माने अबनो याफां त्रिपुराहानि इतिहासो जे human right violation माने ओ human right violation माने तियो जों अनेक कन्फारेन्स खायगा गोबां जों नेशनल इंटरनेशनल ते विभिन्न अंको कन्फारेन्स जोंनि अ त्रिपुरानि जे मेजर प्रब्लेम नो इलिगल इमाइग्रेशन दै जों पीसफुली सल्यूशन खायनायनि बागै गोबां जायगायाव जों जोंनि भिउस नो शेयार खायगा ओमफ्राय दिनै जों बालायखेनो खाथुमनो दै खाथंखौ tamni hikai sini a khorang जोंहाय organization civil society
sini organization of kari kilo rangsak ni jora kaham no sung joto sinai nuknai joto civil society joto NGOs beba borokno buskano phaye o je sini dofani sakao human right violation kamani je sung chiri khopai movement choba khale timani a choba ni asom region kam khai o phatar hani borok phaye o hani busarak mai mase Oro jentang mukha padar hani borok pai oro borok sijak nukjak leka borok nang padar hari pai borok ram pusat toma bai borok kebang ma government facility nao politically facility nao unko business ni nao job porjonto nao jeng samkisa sekang semangka petrol pump gas agency porjonto borok unko nao itungo unko ini omo high situation no oje borok namani ab bahik mangka jeng samkisa sekang omo semangka je borok ang engko kemo borok to subaya angkai borok abu mani kintu ani dopni borok nai nei tabu engineer pass MA engineer pass English MA khaija hajar sikitoro tabu bekar kebang abu violation ya human right violation ya je MA English MA khaye engineer khaye ka bekar ni tungo ang sanan obor musungo je bahar am sayo sini nai nei sini kami am sayo lama hamya tui mantu dia sanani biar tongnani biar borok ni kami am sini environment no nasigi nei development ni puro ko kroi abo na joto shek right ko human right violation ko oboni bagai haidi sing oje violation ni yapang nongka father hani borok hai karon koroksan isamno jai jumpa jumpe sana ni dia abon bagai o region ni bagai obo central government like no khabai no was ko region kai ka all notification thai se bo ang sade oboni logi ang te ko sana ni musugo sini salkisha sekan sini borong benang sini moharas bubagra produk issue de bormon London no sini dofani culture ku mumukmati sini kokmati je ko aro kaisa team thangai je awai mungo kaisa program ko je participate tei ko aro sini tiprani live manoti ko kok samanma amno balai ka tei ko sanan musung kai bono ang salkisa sekang ang media ni sekang obono saka je bono ang international figure ni leaders ai maku bonus international figures kay matro ang sakha sini organization ko sini bangla sing international representative ko sing bumaga no ko obo hay no musu international figure onto figures na mo no hadar how sini do ko ba ko bangla samta especially ang corporate musulman kay ta London ay bangla সংস্থা ba ko understanding sign kaya memorandum sign kaya azago sini dopni life ma sini ko culture azaga institution kebang ma agency ro ko hansak lai sini tripurani bagai sini oje kubui life ma kubui history no je international ko kebang ma author kebang ma publication ro ko publisher ro ko sini tripurani ko no focus katni bagai o norok ni media ni kakre ang sini bubagra Debu koi mengarpai musulman kai, bo international law sini zaman bo London London sini serai kanai rokno, kebang ma school college kaham tunggu, aro sini bo bini sakar Mumbai, especially ABC, te bini sakar Mumbai, aro sini dofani kebang kaham serai kanai rokno, lekha pora wo result munggo, musam munggo, sini generation no, buskan ni serai kanai kaham kai nangko bilang kai ni bagai orang kotor kai ini bisite ini vision pe nakan ni bisite kaisa ko sin dok no ham kai ni bagai yang krak rom tu kai angku bagai no ko dai obuno ang bai ko obuno ko sanen mus haidi oje o jobawo ang bai ko mus je political party do khani babi ta khorang bisi konai bono similarity
제 더파노 신이야 어버하이 저라고 더파노 항작하는 저라고 아이덴티파이 카이 따고 루두게 어버하이게 타스쿠스 거통 카이 버럭노 따고 루두게 카이 그러니까 어머하이 시츄에이션어 제해도 भारतवर्षो illegal immigration by jotnislai impact jotnislai khotigrast unai abo ani sini mongolo hungkai sing Tripura no se puila unko bere momatunu abo ani ko kya news national news regional news Guwahati Kolkata oba news channel oko se sarki sasakan और अगरती important refocus kai tungo agotola best news ko agency ro abo kusul tora focus kai abang saimia tamokhe ang hambai ma janu ko je sini unko kokorok news channel ro अबनतुई bro panjari no samung tangai tungo je kubui o je unko no centrally je notification no di busul jorati tamo abnotui unko जोतो नामनी उनको इंफॉर्मेशन डाटा आबो उनको न्यूज़ रिलीज के तो मनी बागे जोतो एजेंसी रो लाइक न खाका हमारे मत उनके फायदे संतिनी ओबो कुनो दफा आज इलीगल इमिग्रेशन आबो तिप्रासा बुंमानो देबरमा फनो मानो आबो खरकसा चाकमा फनो मानो आबो थुरुक दफानि बुंमानो वानजिं मानो आबो कुनो अबहाय दफा अबहाय जातनि आबहाय illegal immigration of illegal immigration abo sini deborma phanungthum tripura phanungthum wansi phanungthum christian phanungthum muslim phanungthum abono rutugi karinani abo se jotni se kokotor hukai central government jehetu abo empower rukha abo notification rukha abo to legal all the legal process the central government jehetu ozrawo action nana ibage direction rukha ozrawo sum tam khlai thai jemo hani busar tam khlai thai o hani malik jene ro sam tam khlai thai indigenous people mane ro o hani bubagra ro tam khlai thai sum abun bhagai sum bus kam khaidi sum tabu tai bishini krikha je 30 दिन 30 days jora khai mani time binding khai mani a jora tai bisi krikha kintu sung nai ne khang nugo ang bele ka hambai ma janogo honorable mla Boromgrang Kamio Debbarma bo bini bukha bai khai panjani boje jaga o movement khai to mani bono boro people human right organization pokho theke ang bono bolai khaka hambai lamsogo boje sakthari samtang tongani abo kubino abo bono appreciate khajaknani abon bagai ang kobok nai bo haide kubun mla ro abo ekta party ni mla ya joto mla abo tiprasa mla sinukuya joto mla tripura bo joto side jone mla tongo boro joto no abo o je notification no boron lo kai tongo karon hunkai sini भारतवर्ष ni state security bagai desh ni nirapotta ni bagai sum o matter no sum halka khaimu khaisaya karon hunkai phatarhani boro conspiracy khaimano ষড়যন্ত্র khaimano jini desh ni khoti khaimano amon bagai desh ni nirapotta ni bagai sum jotono tuma wanjai tuma thuruksa tuma tiprasa sing jotno obo khabaksa khlai thansa khlai o je illegal immigration no je tabuko right ko te brokni kuno permission khroi o je unko rokno unko nagorik rokno je tabuk bharat ko swa habi tunai illegal immigrants rokno sing dukai na sing jotno saimano ekta desho habane antjina habi meya sing romdi sing tiprasa butana habine thangan ke butana habnani sing permission nango जों बांग्लादेश हाबनो ओमफ्राय बांग्लादेश हाबनायनि पारमिसन नांगौ जों आमेरिका थांनानै इंलेन्डआव थांनानै जेकुनु कान्ट्रि थांनानै पासपोर्ट नांगौ पासपोर्ट नाबायमानि परेसो जों भिसा मानो नों बो पारपासआव थांनाय आंखि टुरिस्टनि बागै थानाय आं उनकोनि बागै स्टाडि खायनायनि बागै थानाय जबनि बागै थानाय बिजनेसनि बागै थानाय आंनि भिसायाव आं उनको माना नांगौ किन्तु त्रिपुरा हाव जे लाख
engko father hani bororo khogi ja tapani bo passport bai boro hakka boro India government ni visa da manka boro kami bagi Tripura hapai ka abuni specific boro bikun document proper to the dong engka aje document proper document boro na kuliga sing saimano foreigner hapai ni bagai deso kaise kerom dai tas namja foreign registration office foreigner registration office father hani boro hapai na kaise boro aro registration makri foreigner aro boro slip manao ang kamni purpose of pai ang tourist da ang student da ang job ni bagi da pai ang business purpose da pai aro time binding khairo government central government abo hai gobang ma kerom hai da tongo je rai da abo nai tu ni kai Tripura hawo lokho boro bebak man sapai ga abun bagi tabu sung central government by notification result o jora obo balakhin rangsak ni jora kaham o jora kaham na sung joto sinai nuknai joto civil society joto NGOs bebak borokno buskano phaye o je sini dofani sakha human right violation kamani je sung chiri khopai movement choba khale kimani a choba ni asom reason hangkang khai o father hani borok phagi o hani busarok mai mas eman oro jengtang mukha father hani borok phai oro borok tu sijak mujak leka pora gnang father hani phai borok ram pusa toma bai borok kabang government facility nao politically facility nao इंको business ni nao job porjonto nao jeng sarkisa sekang saimangka petrol pump gas agency porjonto bro इंको nao itongo इंको ngi omo high situation no o je borok namani ab bahai ku manka jeng sarkisa sekang omo saimangka je borok an इंको kebo borok na subaya kai borok abo mani kintu ani dokni borok nai nai tabu engineer pass